Eskins Never Die Records. Yo, Carlo, this is cold. Mama yazi nginemibuzo ngabe wanilahlela lenqomeni okanye wafeyila undikhulisa nibhale nalencwadi ngenhliziyo ebuhlungu nibhalela kwaphumla ekhaya ngethemba lokuncacisiso zizawuvela yatholwa nguNomonde emqomeni naye wadliwa inimba njengamfazi wakhe wayihlala nendoda yakhe nomama wakhe besidla imboya ngothi inqono yakhe ukufumana abantwana kodwa isibeleko sakhe samoshakala ngenxa yobakodlulwa kwakhe kwamlidela kuwumkhensa emva koko wanedepression behlala ethandaza njalo ethandazela abantwana kodwa ogqirha bathi sozaphinda bathola abantwana bamkhupha nesibeleko uthi mhla endithola emgqomeni uvuyo nemincile yabasenhlizweni yakhe wayengakwazi nokuzibamba ngoba imithandazo yakhe eminyaka ngeminyaka iphenduliwe kungako wanika igama likaZosini ngoba inyembezi zakhe zazosuliwe ngami wanthatha wantreata njengadodana yakhe kwakhe bekuhlushekwa kodwa besenza ngakho konke kusemandleni ukuthi mangihlale ndijabulile njalo ingxaki yaqala ekukhuleni kwami yena khula ndamsokolisa xa siye ezinyangeni kwathiwa mandifuna umama amathemba kuye ayatshabalala ngoba uye wathuva kwakhe ezondaba inhliziyo yakhe yabuhlungu ngoba bezimisele ngami esithi kuye ndiyindodana ndamlethela ukukhanya empilweni yakhe kwabe kungekho bayo waphelelwa nangamandla wabona engenathemba wathatha intambo wazichoma ithe indoda yakhe xa ifika yafika umfazi somile nayo yaphelelwa ngamandla yahlaselwa sisifo senhliziyo yasoleka manje sengisheke ndindodwa nabantu benibathatha njengabazali bami sebengishiyile sendililodwa